Kaseng Kongres, Lingba Ganong Stoin Block Congress Committee, Rengkat Kejing Trelang Bat ke District Congress Committee West Kasil District. Kai wer pajba banwan sekejing elang pajba kaba ansa penlong khadway terik Risau arjat Rapsau kata pelau ke market kompleks New Nong Stoin. Ka kerwo kubor long bau ba Eric Harsenteu, Presiden ke Nong Stoin Block Congress Committee bodu ba Bormanding Nonglang, Presiden ke District Congress Committee. Klaitu bat ong ba hakte ke sengi ka sengkan ajik pensyai halor kejing ketiap seng ba Gabriel Walang ubadai UMLA bat MDC ke Nong Stoin Constituency. But on one nadu uba Vincent H. Pala, MP Berim ke Shillong Seat, ubadairu Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee, but ki katu kan ningut ki MLA ke Seng Kongres. Loong ru bakapor kan long hak Shibije no Paisngi, kabahab ru kesngi toding minta katayo. Tinagaliang jong kanong Stoin Block Congress Committee, ni sekum penbena ski pajba jong kanong Stoin Constituency, jong ka West Kasir si Brockway, bangin sa penlong ya ka public meeting, haka khadway terik jong benai Oktober kaban hap hakni ka tayohi menta hakni ka sithoding kaban wan menta usnam hangni hapo market complex New Nong Stoin te nam ta kani ka kam nila pharu invitation sakiwi pada ki constituency ki bamarjan batngi bakini dalang batngi hakni ka singi te kani ka public meeting la organize kerpang daga NBCC ka benta ba ngiwer ngikot ya kipat ba marsngap ya ke ai ka parti ka pasat ya ki sembo perkhat ya ki sembo na ka benta ka sanhima lengba ka parti kongres kajing semua bangin kot ya kenika public meeting ha market New Nong Stoin ha ka khatwe terik por sibaci na kabenta bangin penklan ya ka parti kongres batkinwan na ka MPCC rengkat baru presiden mapala rengkat ki MLA ki jongi ha ka tukasi por sibaci bat kajing tmu kalong ba bangi don kam na kabenta ka seng kongres ba wat la ka jing pet no na kaliang jong UMLA bodon brom jongiru ni langdon ka jing kermen ba ka kongres parti Hanong Stoin hadu menta nalu bangi layok bantung yau ba Eric Harsenteu kum presiden jong Hanong Stoin BCC ngak persang ban reorganize ya ki unit ba per ba ka kongres parti kadang klan bat kinang kitkam jong ke kongres parti kidang don habaro jalman laki primary needs ti bangin werin kot hak tekesni bakum kata ka buram jong kongres haka West Kasil bat haka Nong Stoin Block Congress Committee bat ngilade perubahan yakut rengkat bat ka Nong Stoin Block Congress Committee rengkat ke jing tha jong Nong Stoin Block Congress Committee syadu ki likely ki BCC ya ka mau sinrut ya ka ramrai kila ai da ka jing sungtu jingmut lang ban ai da ka jing tiap ban hak tu kesni ni wer ni khot lang ni pat ba jong ka ramrai constituency ya ki yut ki mahila ki paren kum juru ya ka mau sinrut ya ki yut ya ki mahila ya ka paren body bakin ya don lang hak tu kesni bat poro ya ki nong trebe ijong keseng kongres na Nong Stoin BCC bat kitu ki bompat semlayo ban kersian ya kongres ru kebaladon ka jingtmo ban ay ka jing ya terlang bat keseng kongres ni khot ni wer ya iwe pe iwe kum ki nong yalam jong seng kongres hak tu kesni bangin yo ban pensyai ya ki mat ka bangidon ka jingtmo na keseng kongres kam tamru ban penkre yang election MDC how Arial Pusan ladaka sorga kalapun pernah nak bentaban yang election MDC